turkara kan rongbona chanchin ngai thlak tur thupui chu sabat wanga vona tini in Brazil ramami Diogo chanchin ani to na ne Diogo chu mirthei tak mai ania ama roi tu apu chuan sabat nia na thokro ani lo chuan ka ban che ani mai atia engting nge atita kangle kaming chu Diogo kania kan ru the em awangin nupui kanei po khan in lo ho theilovin kan oma chuwangin a thlona imin lo tir thei tu tur kani te kan bel chot mai ane chuti lai chuan in hlona tur namu mal po kanei lova narem changa piang atul tul le om piang ka thok ngal por bor sel mai ane chuta kanupui chuan nawa pai ti hria in hlona tur na thazok kamamo ti ka hria ma se ka be seidan chuan mania sum dona tho hi ani chumi tur chuan pathian hne na po heteng hian kadil thin renga olalpa mani puala sum dona na ka tho thei nan khongai takin mintan puyang che ti in sabat ser tur ta ka hreta wang ero chuan na mu a ol lo viau maya sabat ni in khom thei nan zir top tlai ni tlak do na tanga sabat ni tlai ni tlak thleng a chol dil tur chi keini 7 Adventist ang hi mi hian min roi du vak lo reng ane ma se ka bai dong chuang lova pathian hne na tong train kadil zela ni khat chu gas station atangin phone call kadong hlau maya chuta chuan security guard na olani ti minon hrila klom khermai ma se an pu hne na chuan 7 Adventist kania sabat nia chuan na ka thok theilowang ti ka hrila pathian khongai na zara anei tu pa po chuan sabat nia chuan i chol don ti imino phalsak hlau maya kalom tak zet zeta aizon na tha ka nei to na wangin thinung takin pathian ka fak ane chu gas station chu kanom na tangin mun hlat taka umania motorcycle in kalmai thina sabat ni ti lova chuan zan tinin na ka ba thok thin ani chu tianga tho chu a hlau omin nanuam tak chu ani lo ma se aizona tur dang ka nei lo wangin ka mu chun ania theito paka tho chu angai si ani ni khat chu be sei lo tak main kan pu chuan sabat ni a cholmi pek te to lo thu hetiang hian min hrila sabata po na thokro chuti lo chu ka chhor thei to don lo che i tho thei lo le ban tir ini mai ti in minon hrila karil ru amang angin kabuai hle mai ma se kan pu hne na chuan sabat ni a chuan ka thok thei lowang ti in ka hril non lea chuti level tak chuan ko hran chuan Caleb Mission Project an kalpui vedon chia hi alonia he Caleb Mission Project hi South American Division chunga rongbon ata na malak na kong khat ni in chuta tel te chuan mi te tlo chuakin Bible zirpuina neiba ka an thei angin rong an bol sak thrin ani van tlang ta na nun man mi te tan pui hi ka tui zo takani wangin karil rute te in tiang hian ka ngai to a aizon na mu mal ka nei lo chuan hetatan hian ka in peveang ti in ma se chu tianga ka tho don po chuan sum tlem te chau ka nei sia chu ka nei chun po chu ka in senral alangai don ani chu mai ni lovin fanu nei hlim kania karil ru achon sum don na bultan ringot hi ala lian em mane ma se na sataka ka tong try nu in Caleb Mission Project a in volunteer chu katum ta ani chu Caleb Mission Project alo top nu chuan Brazil ram poisa cheng za sari India chuan cheng sang ko le zanga Burma poisa chuan cheng noi ni le sing ni le sanga borvel kalania chu ka nei chun te chuan sumdona bul katan veta ani he ka sumdona hi bakery dor hon ania pathian chu ka chung arin am e awangin kumlikal ta chung khan he ka dor hi hlotling takin pathianin min kalpuya malmin soma tuna hian Brazil ram kauhran pakhat le member ni in kauhrana atul tul le tho tur ngai piang te thei to pin ka thok ve thin ani South American Division chunga chuan
ko ran ten kum tinin kalep mission project an kalpui thina chuta chon thalai tam tak ten baptisma an chan pa thina ni hetiang hian fuina thu ka soidua pathian chunga kan rin om tlat phot chuan ani chuan min an kol zui zel thina ni ti hi tun quarter 13 sabat tholom then khat manghian Brazil rama biak in thar pali sak ruaman ania September ni somni pali hian in thil pek te uilo le phal tak le thanem ngai taka thole theu turin kanin som ani e